Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Ova je zapravo novi video, ne epizoda, nije epizoda. U ovom videu, ovo je moj drugi video, pogledajte obavezno moj prvi video. U ovom videu ću vam pokazati kako instalirati free Minecraft na kojem god telefonu i to besplatno. Ok, samo upišete u Google Minecraft APK FULL version. Čekaj. Ne to. Version. Dobro. Čekaj, nije to kraj. Znači, vi možete sad, trenutno, u ovom vremenu, ovih dana, ovih mjeseca, zapravo ove godine je 17. verzija sad. Tako da, ako vi to gledate ovu godinu, upišete samo 1.7.1.0. Nema pa samo ta. Možete pa isto .2.0, onda .1.0, znači 17. Joj, šta sam sad uradio? Znači, ako vi to gledate 2 godine kasnije, će vam biti, ako je sad 17. onda će vam biti 19. Onda vi samo upišete 19.10 ili možda .2 znači šta god želite, samo treba da bude 19. Ali ja sad upišem ovu verziju. Ja neću instalirati Minecrafta zato što neću sad instalirati Minecrafta jer ga već imam. Sada, nemojte da kliknite prvu, jer ova malo nije toliko dobra, neće biti tako dobra verzija. Mislim, bit će i 17.10, ali neće imati baš puno stvari kao što ova druga, tako da ova J Diamond Sword, znači to kliknite. To trebate da kliknete. Onda vas doveze tu. Kliknite ovo dole down. Onda vam ovdje. I onda ovdje opet dole down. I onda samo sačekajte to što piše left. 4 sekundi. Ok, sad dole down. Minecraft P. Onda ovo. A ja to znam. To je MCP Monster server. Ne server, pa evo, meni je slovenski telefon. Ali da vam ja provedem, ako nećete znati. Znači, ovdje vam piše prvo. Želite da prenesete ovu datoteku. Oj, šta sam sad kliknuo? Sad sam čekajte. Sad sam nešto uradio. Ok, samo sad ću dati pauzu, jel? Sad čekajte. Sad moram ja nešto uraditi. Ali u zvezi sa Minecraftom. Ok, evo nas opet. Sad sam uradio to. Kliknite ovo down Minecraft P. Sad. Želite da prenesete datoteku. I ono dole ne treba se ništa da čitate. Samo kliknite ovo. Čekajte, nešto sam pogrešio. Samo ovo. Evo.
ovo. Ok, sad idete tu gore. Tu gore. I kliknite tu gore. A sad vam instalira. Meni neće uspjeti, zato što ja već imam taj Minecraft. Evo, jedan Minecraft je uspio. Vidite, sad je ovo. I sad samo kliknete instaliraj, a to je u čosku dole. Znači dole u čosku. Kliknete instaliraj ili install. Na meni piše na mesti, zato što ja imam telefon slovenski. Staću. I mene to baš, kad sam bio jednom u Sloveniji, kupio sam ovo telefon. Ok, vi kliknete ovo instaliraj, ne znam kakav vi imate telefon. Mislim, vi i znate. I onda, ako vam uspije, svaka čast, ako ne, vi se sreće drugi put. Ja ga već imam, kao što vidite. Ovdje mi je. Ispred Brawl Starsa i za Fish.io. Ok, ljudi. Ovo je bilo sve od ovog videa. Vidimo se u drugim videa. Lijep pozdrav i čao.